I just said sharp na ye koye nim na wo hwe daily graphic anim ha say ya bo amane say yobeka ya fiti afim pimienu ene edunum 2015 aban entoto ya hodo de aba wo mo ehwe se wo mo betumi e de ate unemployment so se adwumaye emabutiti ombenya adwumaye ebete so no asesa interventions ni nyina no entumi nya adwuma na eno na Institute of Statistical Social and Economic Research eye ise wo mo abomodin aye ehun report ediaba ya study no any reporter de omo enyaye no since 2015 no sa anamona abanya hodo etuo se omo betumi de ate unemployment so no enye effective enye adwuma na omo chese report no san so ekoso ebo amane se initiatives ni bi at the National Entrepreneurship and Innovation Program NIP Youth in Agriculture and Nation Builders Corps napko ye beji ni dia mampanim dada na nado na breswa mabumbe 100,000 almost oma for majumum omuma training any job placement opportunities ni ade nyina no ya na omo HSE training models no ene adwuma na wo mo ede man to da bia ya na etomfa so de pa no emabu no enya nti no ene ensem bia isefo abomodin aye nti we no omo de report na ba in a booklet form na ekito mo heya wo mo ede na di edi kire nti wunya kwanya na wunya da bucket ya betumi akenkenya kwa kire na wo de report no ekapa e wasase mo ya beda honim nti de na ma ban initiatives a wo de ba so wo de be ma mabu adwuma ye no entumi nya adwuma edien na echesan na sinto no eyedien da bokrata no ewo emu amane nyina obetumi akenkan bi amayen nti ewo hase na wo hwemu a wo mo echese Saban programs am bobo so no ase enseda emwa eba job placement ebinya permanent adwuma ye ene ade wo mo di nchemu no aba na mede wo ekọ da bokata ya ne fa etoso edumiensa na de wo ha no so no mabomu ama wo a obeka ya unse yenyane ntie se aban etoto enema na wo de sika be se 25 million Ghana cedis aye allowance ama assembly members a ewo man yimu na omo chese first tranche no 25 million Ghana cedis for payment no aban no etua ya wode ama na omo chese bosumi etwam ne da na etoso edunwoche June nimu na sika no mo ejemu ekọ mansi ahano ni adusian ba ko 261 mansi no ene wo mo de koye na wo sofo no no hwa mamu kuma hensam ni asoma hodo hyehyɛ so Ahmed Ibrahim ena wode ensemu etudwa enra ebra wo mo eye nsamtwefo hyiemu a na wobo amane adwuma aban no aye wo mo ekyese assemblies no each assembly members no 9,085 ena wo Ghana hase ya obi abaji 1,300 Ghana 1,300 Ghana nti no eye de enhyehyɛ aban no so aban no hye ho assembly members no wom ho be de say allowance and ye de ma wo 1,300 nti no ho asem e wo ha sei enti da bokrata no e de wode e ba ye eno no na mame fa wo enko ne fa etoso edunsia na asem e wo ha so no me monotew sanse doso nti me bonotew sa na yakoye nim na Ghana National Association of Farmers and Fishermen ye naf eno mo echese aban hyehyɛ ya wode ebeba wo mo ebehwese mo ebesone mu na o ma fi o mani ahwemu yie pa se de be ya ebetumi aboa Ghana for titu ne akuafo ne afarefo ene emma ewo omayimu na wo mo president foforo omayi no eye Michael Tete Kwete eno wo chese ebraso a ewo se wo mo members no ede wo mo eho ehyenya ahode sonko a wo mo de besima ebeboa oman no emputo titu se omafo asetem ye de be kwanimu na omani sikasem so no gina yie no na wo so ewo asudie kese wo de arehemu nsem ama aban no ese wo maya hoboa se wo ne aban no ebedi kasobom na wo maboa ma adwuma wo eye ne omanfo asetem yedie so no atumi atumpon daily graphic the bokrata ni mu amane eno no na ahai no Ablekuma North basabasa ye koso no na Minister for Interior Muntaka Muntaka sije wa yeshe pa we se jagu ni chemu den mo se wa be chire mo se videos no mo be study videos no no ma to one am na nim the phone bi chire say ade e course na no fie da na ehia wo 2 days 3 days to identify ni pa bi e wo video nim
You don't need more than a day. So the yes adwuma no. Because video. What video ni na omani mo ho. And also speak e kra be mo de omanim ne wo mo ba bi omo tete ne ade nyina kra ne nama. Wo nama say wo se wo ye interested as CJ. Betumi follow up with say din nyina na wo to ho anam. And e be so ka so oman kasa within party no. Omo nim safo yi. Enti afuna costa di video. No wa ko hu no obi. CJ, ho soma koye bebre. Tia no mo che se jagu ni chem. Ese e wo so ye ho adwuma so sa CCTV cameras no. Omo review. Nti omo hwa no ma pose. Omo hwe ne kwa no ma pose. Omo review nyina. O say CCTV ben. See the course so no. Say area home show say na CCTV baby a CCTV one. Omanfo de wo phone ne camera etwa no. No ye review no. Yes mo. Yey. Hey CJ bibia be fine. Na ni nyina no but ye hwese bibia ebededa yie ye hwese bibia bededa yie na pepepe yo beba na ansampo de ye ahoboade akọ akwatia no ye hunu se de ekọ so ablekuma no fi ye mpanyifo ne ade nyina mo condemn yi na se na nkofo se o monte papa nka hu wania president Emra Fuseni betra ha. So monte president kana no fie da ya bro ma butubutu ma ya ase ne o ma yam e wa blekuma no. Enchiremu a omde ba ne se eye prosifo ena na Bible ho nsem ne hye wo monsa. Vice president nso na oye chairperson for the police council. Vice president me kasa. Asem ni si efiada no an vice president akasa. Enti ehun hia se Sa Obapeni Emekas Anya. Oh, okay. Chebo omde ba no. Ana o say Ana ayo. Hu. Enti ho asem da bokrata yi ediaba na omo che se IGP yera COP Christian Tete Yohunu woda ha na omo se wa restore justice wo police service mu na wo hye wo mo a na emribi atwam na wo madi braso a anaso ma ye adwumaduru pempen so wo so mo sa kom promotion ni ade a na ekwawi achi ne ye form ho no wo mo chese wa restore sa ne mani nyina na abasobo sonko no mo chese wo se koma IGP e wo sa adwuma wa ye na wo mo chese bi mo ma long overdue baby a ne rank no wa rise ya bedru ya na ho akohia se ye pagya no ye elevate no e ma ne kɔ nanim na so ma kate baby o mote no e no da bokata ye ka ho asem ye Sarah Martin kwaku ayi ya o retire June 28 2025 no ono Oma promoting no edne kwa the rank of the Commissioner of Police COP. Inti emfa ho say na obraso a woso nya ya muawa wo de kwa retirement no IGP asomu nyina ni munyam ede ye elevation no allegations say subuana na ye de ebo Dr. Akufu Dampare say ne boys na o promote wo mo no. It is alleged say openi Yohunu enso baye wono nso so womo ben no ne boys no womo so promotion in so promote womo ni ayetete no yeah to be aba ayo it is alleged ayo nti sije unsese wuyi COP ayi ya ye kana say so correct me baso na no mo de ma no womo san so chese Ira Benjamin K Agojo retired wono so ya promoting no on retirement nti no na ba na sa no a promotion mu say in fact say we COP a wakatu yankon na wo form so wakatu yankon nti promotion na de ma wa retirement na no ho akatua sije wate ase na o retire on nti no so no da bokata yi abo no so na mane SSC no ye promoted to the rank of Deputy Commissioner of Police DCOP Agojo no so e wo hase empanyefo ni bidin wo ha ya bobo so amanti de break da bokata animu nie ne ho amane kakra na sige mame fa wo enko the New Republic the bokata yi mu say Chief Justice Gertrude Arabai Sabato Kunu wakwakopiem ewo ECOWAS court na dia orgie eye empatasika anosom $10 million wo gide frɛ aban no ho sɛ aban no atietia ne fa hodie so agu nanim ase adwuma wode fie bebre aye na kwan aban ne ede ne nam so no eye nim guase ene wode aka no ewo eye fielder of fire no into wo gese sika no into no so the New Republic eka ho asam ewo ha na aban ne fa to so mienu a CJ omampani dada John Ajekum Kufuo edaha ena wo kyerɛ o de sobo abo MPP se omayi na yipamu
aso mo yi na ma na ene krompo ne susu ye wo mo emfa enye hwe o kire se wonyi sa ya ata wa ba akokura nti na adwenkyere ye mfa anya adwuma o adwenkyere bebre ye obetumi di aboa ma se no wo kire o mo fiti 1972 bra party ne bra ne ade ya no o bra mu an se na 2000 wo no kro ya o da mu nyina o no kro ya de party no eba power ne MPP ya MPP nti na mu to na mo na mo ye bibia mo se ye metie wo de ye ne wo susu ho wote wod man ne de abehye okon na wotie se no mampani kufo ekasa ebra wo se yewra brene champion Dr. Brene champion okosra no nti ho nkoma mu die no na wode atum no na da me hu se wotu se na yewra Brian he was restless I say odi yaw otena se kura nye yie because nsema papa ne kan with the emotions na omampani da kufo de kasa no I say odi yaw pa nti eno na da bokrata yi aka ho asem se omo hwe yie esan se empanyefo bia womo ekita party na party na bedru ne ya wo so wote wa wo ye executive wote won ma wo ye panyi wo party ni men no kai say ebi mo be pre be pep na de party no ebesi won ma sa na wo ba because abra na krampo na ye nya kra anya wo ho brampo ne de anyem wo what you say internet so abeton ma emfa ne say mpanyifo bi edi kan no ubeyi wo mayipa mu ho asam eda ha na mo chese ndc su ag app mo chese mo butu no mo bibia e de akwatia akansie ni mu da bokrata yi eka ho asem na assembly members so a mampani bosha wo sey wo de adwuma na wo de sikai kono eno so the new republic eka ho asem se ye mame family no bi wo delegate na yenwie anopa ya medewo eko akopie mu ewo ne fa etoso ensia ewo delegate mu se wonim se MPP ebeko akoye delegates conference na emu no mo de kokobo atum na kokobo no nyina no ene se oma bane campaign posters se wo candidate bi a open asem woni je ne ho na wo di na chi na se wo ta na chi a wontumi enfa ne posters enkobobobo ye July bosumi ya ne da etoso edunkron ewo national ye annual delegates conference na wo eye no usa beko so University of Ghana Sports Stadium hodum and wo eye no wontumi fa posters ne ade bia enkobo ba bia debi enya dwuma nti no we no eye press briefing bia nra impanyifo chairman planning committee sa conference wo bekoyi no yewra Joseph Osewusu Jowa so no na ye chairman and watch say de gina o masie no no nti wonim so de akobo hodadade akone kwa why ansa na edana so ho asem ha na sigya rehosem so betomu eye Nigeria kane mampani wo hye picture edaheya Nana Dankwa Kufuado na Muhammadu Buhari na wodahai papa no wadan benkum so o mampani dada Nana Dankwa Kufuado ene wachro na chese arachichen sem ene yakonsem de mabusua ene Nigeria fo nyina nanim se mehunu right abo bia na mekan na yere Mrs. Buhari esani kunu ebewu no okache ne se omepa Nigeria fo achewo na won kanche Nigeria fo so omfa bibia waye omfa enche no nti eno eho asem ewo ha sei na onyi 82 years nyamisira no odi nchene nyamisira no ye nyina ye bompa ye sai ye benyini etwam mfie de wotwe akoye nim na ye hunu ye nananom ne nananka na nampre no so nyina no ye behunu to be 80 years na sa nipa no efimu a eyenhyira sa na tie eyenhyira pa ti no obade fa ne kransi nyini chesa na wambo bra pa ene na jama wan nyini sakra nkeye enti nyankopon ehira with years no hwese samfie ne mu no obetoto ne amaye ama na nkoba se sani papa yi o kire se wo free me and o de dwanto ama ne reson from Nigeria for yi what you say until your age should go with your deeds brapa wo bebo ene mfaso o manfo benya wo nyiri nche ni mu no eno ne hia enye se wanyina chenbo na Kaskala nti ado no seje da bokrata no mu amane bia ba ye na mabobo so ama wo no wate ba me fa wo ensi e wo ha